Sani mangkin pinjaban titiang acara sani kaping 4 inggih punika muacan puisi oleh Kadek Anggi Noviari Dewi. Sani pinaka mahasiswa saking Prodi Pendidikan Seni Budaya Keagamaan Hindu semester kali. Ring rahinani mangkin jagi maktaya puisi Sani Mamurda Marga Rani. Majeng ring Kadek Anggi Galah Presiden ke-atur. Om Swastiastu. Titiang Kadek Anggi Noviari Dewi saking Prodi Pendidikan Seni lan Budaya Keagamaan Hindu semester kali. Ring rahinani mangkin titiang jagi ngomolihang puisi Sani Mamurda Marga Rani oleh Wayan Ruget Natara. Triki titiang untul ngebiosang yeh mata kangen manah titiang ngantona tugu para pahlawan sami mejejer ngebekin tegalan pahlawan sanetan madui pamrih nyiki yang raga melanin negara nyicalang mesah jagi mewali nyajah gumi raga duk punika warsa siu sanggang atus setiman jagat Indonesia sampun mahardika truni dados pamucuk sekadi satria nanggepin meseh pejaring rananggana punika kaseguh pahlawan kasup mangkup jagat iragu sawire mahardika sani katujuh sampun kau capang sajroning lambe kagenahang ring hati soang-soang sekadi masumpah sareng sami mati melanen negara ten eling rik pianak soma arte brane sali matumpuk-tumpuk sami ngungsi genah ngariana gelar ring alas madurgama ngetohang urip sareng sami pada wiadin kantun patah manahe sampun masih kian. Om Santi 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 Om. Iya, suksema akan titiang majang ring Kadek Anggi. Titiang lunas majang ide dari sarang sami icen apresiasi. Iya, ide dari sarang sami wantah kadi asa punika parikrama apresiasi bahasa aksara lan sastra Bali. Manawi wenten kirang ipun titiang lunas garana sinampura aler titiang ngaturang para suksema majeng ring tim Empul Kuturan TV Bapak lan Ibu dosen lan pegawai sani sampun miar saya.
pinangka pamuput titiang aturan parang mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Susanti.